Radio. Ya, Samuel Otieno. Samuel Otieno. Koruru ndare nonge nyabasagi otaka mukarangora. Asante sana. Ona era Chester kwa soire. Ya. Asante sana. Ngo soibabere numero video. Sasa hii tata kuruga alinya cheki. Tata kurunya cheki hana kya kwa. Ako Otieno. Otieno kurunya cheki osoire ime na ndo yonde. Yondengo kwa nireka. Na mumanyi avuga sauti pi. Abone ntunga turunya kwa ni yaro. Ayara no tole nera abona tingonya. Mukwani bonera mukwani adada. Asante sana. Aya. 0753241889 notisa na vere sana sto vere nyamo sana sto kianda yaro kuna Otieno so ni memoro bya senchira ya bene kegima abagusi Global Radio. Asante sana jokoro ya mincho kile 0753241889 round yentani kimana mukire gara mugaiga mashabiki onsbite kumakira just bango yewe drase namba 0753241889 ndabiga yuwato murguru sebrum ne byamne cyangwa bato busanga asenchira yabane kima mbone gari mukire ndege kumakira just iga tomako gendera kuchibosyo asenchira yabane kigima noyo jano tieno ya puina nyewu esai kwanyo alire ruoti na nyorire kwanyo alire kuroba ku Global Radio Sawa. Wana tatoka ki? Wata malita akoro kwa. Ngoro kwa Dominic. Otieno. Samuel. Yeah. Sawa tatoka na se apu eyo. Rigelia sali kile na shout out. Kile kwa rigeli gabo. Rekodi namba yao yesimu ya Safaricom. Nyendo mere gocharo. Na. Ma kita rikoro ki kwenda nde video ya. Ni bwande bara sali kiruna shout out. Asana ikire gando jeri kiruna live stream. Ne ndondire ya bichari wo buaro sa. Sawa wana ntopele namba ya Safaricom ngocha sena namba igwa akire simu. Aya tumako kwa na baadaye. Sawa. Oino mutangani akoro kuna Otieno awate abasoire Dominic Otieno ate onyore yapo yaba ku Global ndeta abantu batano 0753241889 mate munko batu bese monyaro dio goita kidio konya to konya 0753241889 notisa na vele sana sto vele nyamo sana sto kianda oino mutangani onyore yapo yaba ku Global Radio ntaita abantu batana sera unje ntangani manyangamba bya batonda barobanya onyore yapo yaba ku Global Radio tomaye kwana kuchibosio Vasono mwancho moterio kuno kotero kwa anchira chipalonza apa ku Global Radio. Global Radio Videris. Yes, yoyongo. Oye dini hate maso ile nyumo veria kazuri. Yes. Na kuibule ngakikuwa vekile ngana yao. Kusia itoka ndo chenge binte bikare uchenje bana. Videris yoma yete mnonyentora abantu banene. Mangana nare akoro kwa usi kero akolera akoro kuchimuma ndio hata mangana akoro kwa maskani jua kaule ukatanga na nyeva isuka bajinya kwa kaiguru munda tanga unu mwana muravera no mwana mukuru na baswa timbale kero bajire niki eko buatanga yarwete kurusoba Pria kabere ngobwatira musubati akitenke yanyu metugoja majika pia nyota te familia iwosenyo kie familia yebwatete ekoveranda kendengere nga wikiru musubati take decision of such a kind wiki nere te familia oso musingi nora nyota te familia abasacha twinsi n'abasacha dole Videris ngocho kwanyara n'abasacha mbale tubwate se family na n'umusaja asenginjo lende oli mu murunya lebe lakini ate responsibility you cannot find as a man in a family. Yes. Bono nabora anyoro muswati oyo iganyu metiwe bocho muchiyo yani akaretu no mungina uyure gose aba ngina koro gose ngina mumura akanyomera mu murefi sengi ndio mumura konye
ng'ombe yagira mabere yaiteire no jo ideris igo mu muroyo naboko nyora asimaindi yae konye tabwate birengere byo komenya no musubati lakini galetere tu agategwa menye no musubati eli akabere abasubati mbare agocho ikese family onyoro musubati tayo take responsibility yo mungina ne yo musaja anda ko pimiro mwaka yorori enga na babera 100 kamiya musacho utaku mubyora akaratigate ki decision yo we akanira lakini aseke gusineke musubati yige ntara bakorekia ese njaro tumu mugaka ne tene iri bunyaste gokamu ebe siri wasabugate ng'ombe abugate onye yarenga atubite igare kolera ngoli naemba muraba mwabo mu muroyo abatebi gosiga family mu muroje muyihoire ko mu manyite nanki simyaka yani gusabana bana nakirire mbaho de kunyumu bakanira untarakana halo ngobede ate abwate ng'ombe gamana gesamyo mino monyete munyirali nanki mbali runga nakaniru Terebona magoso nda mubekire nayo ko oyuko ire ng'ombe abone edwindi yanko bodi ne bwana tangira chinde chonshi musubati ne bana kine musacha mwana watch brand ya ndekero nyomo to mwana watch brand yawe ni re style yende onsi musubati kwenda kana chambo ne cheka bangana agoranga wata ya dokana lakini abatabinga it depends na man kula se family omate sinyomo edwini bwate chinyomo echire isato ntobwate nyomo yoko nyoma yo monyene orarusi nyarukangira ntobwate nyomo yogo sigani onyoro jikasi ni bosaba iri bago sigani nane ntobwate nyomo yoko nyomerwa abantu bagaranga nyo tire miaka tiga tomuretere ekine kinyomo kero monda gore ubirengere libire tabauti no musaje uri rusi mukungu sikayo kwa nyoro muswadi korungera kwa gamba nere muigwana to wancho wakaneru asante sana asante sana ebine birengere biane asante sana na wakatara kwa ne tutombe kerete video itombe kerete na aganyire tombe kerete kongnyoli wakatara ngole na wadana beke yangu sitaweza kama Mungu hayupo na wata musani group record sasa nakro yangu beke na kule series aya mjemo no mugasomu yani tigabande ndai kubara kunga kibaho kwa sasa 3241889 notice na sana story nyema sana kianda rinda temate abrango dipendi renga onyomete ikwareteretwe gose ngani kongori gari yo korara ya ndio mafute ya tolete ebirto bik 0753241889 nere buya asenchira chinde chensi musubati weyakanire nibo kwenda ali gorire chiombe hera no musacha mategendo akana nanero manya kuirira soba kurugokoro nere buya musubati weyakanire nibo 0753241889 asansa mya Facebook like page ya Global Radio dike comment yaro nyakaba nkanyora ase enchira yabene abagusi Global Radio yes Richard Mogoko kwa botire diatere ngane kwa letra ina nko wetu na tema de avne go dipendi na kibo no tima dinga kurubukura Richard nere buyo musaje na chabe tabuga tibe so mukuna bwa chibe sa kanireni go kusagora musaje ngendo akana bade karabu akanira Goma de kene gera kwan nawe akanira igamo owanchira na tisaidi atu miezi bako tia akana kiombe kene gera kwan Ibo kubono nere bono ko be president yo mutiyo nere go nyomete no nere go nyom so onye ngao omusurati pero ikira mangane ni kiombe onye musurati wataito go support ndi kero kum ni kiombe to wakana ayoko onye ngao ko support to bata kumention munga ni kiombe go wakana gako support onda ye ko mwana odi saidi no musasa
wakaneni igo amangana yere lakini agara wanza umukunga tiko disaidia wanza ko buracyombe what abana bari gutabura nyumba yawe nandi masikani toko igo musubati ya muchane no wakanira bona aya masikani tobugati masikani kayo umusubati ibo naro ko president yo muchinga asante sana Richard Mogoko tukubalize 0753241889 Richard Mogoko yabuna emo chandibuna umusubati ochangirire asinjira chinde chonsi kwa kaneni ni chieve na kibwanyome kwa leta go storeta iri ayabone kya okere onyara kwa ga konyora kende bone twanyora kwa batubwa chinsa iga etugwakira oyomo bweka ndio nyara kwa ka ko twakire singo chama utengo nyoro ya bweyo mini wala mashabiki ndoche baikire batano na batatu banyara kwa bagote babuna banyolire ya bweyo yaba usi Global Radio chama iga bono manga producer ya moire kende 0753241889 notisa no verisano stobrinya mwisano stobrinya kianda tabingona ki kaiga buwato mu rugura sebrone bya bono yes aba usi Global Radio yongo to kwa na Dominic Otieno Samuela producer on the unan kwa mode une kwa genda sensemo ya Google Play Store kwa download ya aba usi Global Radio. Yes. Ngaikwata wake simikuru. Nairobi ole. Nairobi abuno bwaje machiko ya serikali buja igoma to no corona no erendete. Kana ko ndio batia tera irenda tera arenda bana. Yo wachira sensemo ya Google Play Store kwa download app ya usi Global Radio. Na bana wadi ni era bana ngambi ya. App yo mata sanal mo inoga boko genda ase menyu mo inabu. Ali kiremna shout out. Kira wachira. Mati ko corona nare panda tera recording play. Yes. Wona kire kwa nyolere kende iga kwa rore nga hege ndongira ke onda ko manyaba usi Global Radio. Kwa ndaka kwa record ko se kwa record ya kwa tumira kwa upload. Iga bono boko to ikira we to kanyola message ko so chumbe eye masayemo. Una ene producer and the nangwa nyaka boko kenda ko download ya bya usi Global Radio ndangi kwa nyora credit ya sela nyayo ya Safaricom. Aengati ya mashabiki batano na batatu banyar ko bagwa ka isimigo chama batebuna ali tukolia tasbi batena ba download ya bya usi Global Radio. Iketo wakira unambia aso download ya bwina ndage nraka ba mona ba usi Global Radio kira chinga ki. Ya ndataka bana. Asante sana. Nitukulikia bana ruoti. Nawe. Basi wana mwancho motereri abungati ya mashabiki batano na batatu banyarika bakanyora app yetu ya usi Global Radio kuruganda sensemo ya Google Play Store na bate bina ntuntoliko chaya ntoliko chora ni goto gwanja anyora credit gesi ngimibere tikanyarika ba kako o sereka boyiko anyarika ba kako ligera ligabo nyaka ba kako tumnya ko tekada ba usi Global Radio ase ebirobna ebyabo na mashabiki onsu batano na batatu kopota bwati biro tamuntu ba kresimi mashabiki onsu bigando che Christine Kemunto ndo chega Sharon Mose Pendo Mbongi ndo chega Salome Ombuya asante sana ndo chega Eric Mogendi asante sana ndo chega mashabiki na Mange Kengima Samuel Ntabona akorere ndo chega Samuel na akorere na sombre ya ndo chega Alfred Ombachi na akorere ndo chega mashabiki onsu batano na batatu ndengi nyamule credit yekigesringi chimibere kera omonto ndengi producer batomere mwenzipi ine onjanga na wakesimigo chamaiga na ankyo boygo nyoka sensemo ya Google Play Store nyaraba ko download app yetu usi Global Radio munyako ba moko tumanyigo chama mwanyore app yo yaliyo tonya ko kwego kya mujaki